Pozdrav! Danas slikamo temperama koristeći se komplementarnim kontrastom. Pripremite se za rad. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pripremite tempere i paletu, kistove i čašicu, te hrapavi papir na kojem ćete slikati. Zaustavite video i pripremite se za rad. Ponovimo kako slikamo temperama. Tempera je slikarska tehnika koja se razrjeđuje vodom. Za nanošenje tempere koristi se tvrđi, plosnati ili okrugli kist. Kao podloga za tempere služi hrapavi papir. Ponovimo znanja o bojama. Boje možemo podijeliti na tople i hladne. Tople boje su žuta, crvena, narančasta, a hladne su plava, zelena, ljubičasta. Kada se susretnu topla i hladna boja, ostvaruje se suprotnost, odnosno toplo-hladni kontrast. Kontrast je suprotstavljanje. Postoje različiti kontrasti boja, oblika i veličina. Prisjetimo se i komplementarnog kontrasta boja. Promotrimo boje koje se nalaze točno jedna nasuprot drugoj. Crvena i zelena, plava i narančasta, žuta i ljubičasta. Ti parovi boja su istodobno u toplo-hladnom i svjetlo-tamnom kontrastu. Komplementarni kontrast dobivamo kada toplu osnovnu boju suprotstavimo hladnoj izvedenoj boji ili obrnuto. Ponovimo, to su ovi parovi boja. Žuta i ljubičasta, crvena i zelena i plava i narančasta. Promotri. Koje komplementarne parove boja uočavaš na umjetničkom djelu? Na ovom autoportretu odmah je uočljiv komplementarni kontrast crvene i zelene kod kaputa i pozadine, te plave i narančaste kod kape i gornjeg dijela pozadine. Uočavaš li još koji kontrast? Možemo uočiti kontrast hladno-toplo, zelena i crvena. Crvena boja je boja koja u nama izaziva osjet topline, simbolizira ljubav. 14. veljače obilježava se Dan zaljubljenih, Valentinovo. Razmislite, kako se osjećamo kada smo zaljubljeni? Kada bi željeli iznenaditi voljenu osobu s poklonom, što bi joj poklonili? Što ima veću vrijednost, kupljena stvar ili stvar koju smo sami izradili? Kada sami izrađujemo stvar, onda u taj proces uključujemo i naše emocije, osjećaje. Današnji je zadatak temperama naslikati ljubavni znak komplementarnim bojama, slikajući razne geometrijske ili slobodne likove, poteze, plohe. Potrebno je oslikati cijeli papir. Izbjegavajte šablonske prikaze srca. Zaustavite video i slikajte. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je naslikati ljubavni znak komplementarnim bojama, slikajući razne geometrijske ili slobodne likove, poteze, plohe. Kojom likovnom tehnikom ste slikali? Slikali ste temperom. Jeste li ostvarili komplementarni kontrast boja?
Koji su komplementarni parovi boja? To su parovi boja, crvene i zelene, žute i ljubičaste, te plave i narančaste. Usporedimo i opišimo razlike između pojedinih radova. Jeste li zadovoljni svojim radom? Uoči kontraste. Izdvojit ćemo samo pojedine primjere. Toplo-hladno, komplementarni kontrast, svjetlo-tamni kontrast. Vidljiv je toplo-hladni kontrast, narančaste i plave. Komplementarni kontrast, crvene i zelene, te svjetlo-tamni kontrast, plave i žute. Hvala na pozornosti i pozdrav!